Biyamono mwense ama bategeri baba gusigiro bo radio HER una HER TV isogo to pokea this morning kusema grabe yando si isogo to ka sense kia mama tenga baba gusigiro bo radio gere globo andi ko kana wakara kendo ba kilo sugo irire no ko no monene na to kendo monenya sai atari bageri sengate agakoro US America bana yere mandi chinsangenye zeisana Biyamono somo nene atubu kiriwia intoro mo gobara tara mo ganito ese studio mheshimiwa Masomi Muhindi Elijah Nyalibali Masaba constituency na romo chumbe Nyalibali Masaba. Mheshimiwa karibu sana ese studio ya Busigiro Bo Radio and karibu America so go chama yana kwa chata manene lakini with me intoro mo radia chale mayo ntiri your CEO OHR Nanjengo Samuel Wesley Nyanchoga na wamenyata Arlington na ndino mokoli merimo HER igo wano mo goito manego poka mheshimiwa Muhindi ese radio station ye andento ajitako poka wa ni waito botambe ko bagocha na botoko bakarabisa ga botambe mheshimiwa na boto without favor without fear botoko baleta ga sengeni mora wa ni waito toko na inu mwato semia Ndio tu abaye birenga libito sto aboli maswali ande make kubwate kananga ama ndire ito kianda de kia inu abarai ko karibu sana ndio na kuacha ko kolemere meme nene yoko grace education yenyangi umwana Biyamono sana ndio kwa Busigiro Bo Radio tu abaga na riema ya watu wale happy honeymoon na ndio bugimo wa ndire biyamono manara basisenyi watu wa join ri se familia wako na riema ya yo mheshimiwa aso wenge ndakali ba okwani abatoligere dina bategere senye okwani tigangili bageri gana inke muna maiwa samarieta yongoro kwiricha Masomi Muhindi o muchumbo Nyalibali Masaba gana agite nyangi umwana gaiga umwana one ngokora mayako genda Canada egasi serikali ono for another den amatukande ikomi nago kire ngakina igete ga America na nyolera abantu baseito na nyolera ngatwarandire seyonsi eyigere gentenge kyogumye bisibenya sai mbakara yaikire na wanyaka mwaya roshirie radio rogo radio musi eragere abantu baito bamanyakane asensengima tigangili bageri mbakiri Biyamono asabantu muri diaspora kolengere linga mutagite moroshi program yo somi abantu baitando asibale bamanye n'abantu abamutore wetere amuna makwani ayana tigamba tebinge gendo mwakolere kiyagabwete bintu byonsi ngiringa alinka injimunu muchumbe n'abachumbe bonse ba usi twakiramo twagira nirenga teatrosyo bomu usi aba usi bwe twenstomanyane tutware birengera lyebimo tutwara umurobiri oyomo tutaramu n'aba usi umurobiri yo gendera ta usi yo tutagete ogende toyurandi ogenda se diaspora ando sia somusi ara sensengima ekaro mware tirere tumuneye ujindo chimwakorere mirimo yabere raisi ya story konyo tukubedinga ngakito konyora abantu ba diaspora bonspi anye mwaro si radio global radio global engima yani ensengima mwatoro selega sia bede raisi na ndibona yo chapabange na ndubuya kuricha abantu baito bonse piando sia sibara sensengima age korere global tigamba ke Biyamono ababe media ondirindo chabantu baito professionals no muriga kora ngeri tumako baira no jinga mukurandi ekiri Asante sana mheshimiwa say introduction yengia na ndio Biyamono abona kwa kwani influence na bategeri baito tuhoka kabisa America mnatoeka gatewa na ndio bono ilikuwa ile tigatara tigakirio gomo tulichire baadaye lakini utaka from known to unknown ikia tu endo chakara kurese kendo kitumanya te Biyamono biche kitatamanyeti no muchumbo Nyalibali Masaba ochole tu kipindi kia ndara de yesire kara getia mwaka yomo
bone ka wata ole tun ko bwate vision yose ko bwate manifesto ikwa ngati ko bantu banyali bali Masaba one sa ko bolia how well executed is it so far as ebenga yona kwa lengareti wose ngikwa arange ngala bolu kutolenga ngiwe jo karra bantu ngikwa ka wata out ngikwa de jo ikirani eso mbiamana siri swali elio ineli swali ligia ekara kendi yonsho okora we go to ale kirenga ngangyote gete okora na ndingyote yokorera abantu ekara na irite ubugambi bwanyali bali Masaba ikirenga kyane kyarenge inatebeti abanyali bali igende gitangani ko cyaka gukora nuko baroseria a work program twabera matuka mange ase gusi ose ase Masaba nte mu wekano tutabwatie work program ngimene work program ama tukaethire munanje nabere nyali bali ose nabere gusi tinanya kanyora a constituency bwate work program ikoro kya bantu bali ojokorera emirimo ngiyo kubakorera ngakyo kugekora na ndi kugekora igento narosetie igitangani work program constituency abere tabwati work program work program ba muweka n'abantu baito tigambaye umuweka no bw'eskuru eskuru etabwati syllabus etabwati schemes of work etabwati lesson plans ibon that school ne constituency etabwati a scheme of work na scheme inga gejo ko executed ibon that constituency ekara bantu bama itia sokuru na sogocha ekara na soete ina rosidi work program inkamanya inkareta abantu bons para se constituency abakirigacha abafedinari abalimu hold meeting umudisi abasigari hold meeting abarabo ngabate bikromo ta produce work program enta ojokora ase constituency kuru January mpaka December annual work program and exactly they did it umofedinari ante bichombere ngakira he constituency ngaki ko produce maberangana marwere gikiko nyora umukiriga cyatebe gicaye nirenga kira se constituency na ende ngakya gusomya abaremi from time to time abarimu bantebye ngaki abana ngaki ba organize it ngaki batagete ko yeti abana ngaki batagete ko basomya na ende ngaki batagete ko achieve andege ndekyo meeting jane chintangani asengeje yo kere department ya korire emirememia na ende ko je kinde kere ya moya brief from kurwenga ki asengaki ngengi ba korire ba mu weka no kana betna bari mu ngai karansa ingabatevia bantevie gendo bategetemba koraresie elinda bana ba perform bia tigamade ngamangana maya yali bali Masaba kisinaye tete kisabali satu for the first time yali bali Masaba ya tanganire educationally asamatemwa a form 4 na ya standard 80 ase county jina tanganire gatatu consecutively ekara bali mu bantebide kibakora na injenga batebi ngokora bawo mu weka no mwako mutangani ona ababekerete ngabaye competition ngabatebi school la tangane yongo bagolere pasi ya 7 million yono onda ete manyanga school ke ujo tangana kere school e karikira nga into ujo tangana finally at the end of the year kere school e mini grade ko yagende teigoro lakini nda mo kosi gatangana e competition yagende deire nditene tie standard yeyo finally la engaki ya matemu asoka yo moelio out of the school 7 kia collected the best as a county ikiane kia engenye
chikaunti kiandoro che onye skulu ya kia koko ya position inye inere erisali work program echae kirumo kirigacha ga ko report kirengaki abanyari abacha abantu becha bande bimba kwa kitundu bali kuikira bona naga je kitundu bali anga 94. Sorry mheshimiwa, utaraje seje chai. As school buses wano very in action for 3 years. Ganga tisu chibasi sa kwa rule school kwa ile chibasi chisa de kya kero mwaka ngo bakwa nge bus. Omwaka mbondanga ni injena ba de program na ba jokora. Yes. Emyaka bona ya bwatiri gocha. Again to ba korire bona utoju go distribute ena tigere to bona bali muna togonya ko lifwe program. Yes. Bagante bien to ba okora bona ngo batigere program eyo bachole libage skuru eme ujikure pasi batisibiuti kubwate kan neji subject kire skuru mna korade ndo bune korate ikina ki bono na barose irie packet enga ki bono jisku ne kinyinge kyaki tekonyore ebyewa asoko ba motivate ye basi ni mayaru basi ni mayaru sabali ntangani sabali yakabira bali mu abaga bone committee ya bali mu egante bigendo to kora bono tigato libato ko skuru yemo wasetirie kurende kwa bekirengera bono tigato distribute ebyewa ikebike kire jisku mna kikorete ndo na kikorete bono this year amatema ya soka packet ya serikali ya nyorwa ekora kibeje tutumia ne kya CDM kya nyorwa very late of rate bono tura kora bono packet ya kire gocha kibesa bono gocha munankoirana na lingoja kogenda packet barosie biewe ebyo no education day tura already ekora ngol education day kira engaki ena delay mbake packet ya korendo esoke tumanya kibesa jijiche tumanya ko biewe bibono asikire kiskuru bono kiskuru kinyinge kiranyore na ndibona ikigi konyora ubwate kana kire skuru ngakie performance ya se subject gete eli tanga ina se merimogete Once go get another bus. Ichuni girls. Nande this nando mwako yokubwat nande ya tanga. Oh. Ebe jira na bachanya berange ange parisiri ya rite ni position yae. Congratulations, Ichuni girls. What about primary schools? Because those are secondary schools. Primary school na reward. Na barabu ungo bari what muna last time ina bari what the best 3 schools. Ena agenda tenga via ngabae bie wao na ndibone bie bya ko enda ne subject muna bakora degendo muna bakorete na ndegendo ki ukumia na ndechun fado jona na atanga ne test primary. Oh, that's a center of excellence, it sounds like. Kororo ekawatu na moi girls amon na moi mixed kororo nyamagesa boarding SDA boarding ekabe ya gatatu kiskuru Jones kira ya mongo nyora ya renke ebiewu biaye kuwate kama na bari mbarose di program mheshimiwa chirichiko karabu ya kichira cho kora karo tro chibari bakara tabe baro kora kirin ko baore gent abakara tabe baro na kyo chwa kora karo chiricho ba na bari re dirio kiskuru kyo mayari especially kirisa to ekire gati yampu ya kirin ko ta makire chiricho mayari sato ujitaranda na ba motivate na bade na baro bakoro mukia na ndi yanga time ko soma na baro bunga ngai week ne ngai yo bare ubwa bakoro de ndu buroro asoko ba motivate go bande bie ubisini ni lakini ekerenga ngerenga no ko babe ko mukia mbaba soko ba discouraged bakanga batakiri igo orocho mwana oli oro moro no nyenere nero ko bari mu abange abanda abange bamosombi ne raike igoro so na bongo baira seriously egeko era na guru che bare mwana ule kare manero ko kwerekera mono. Okay, so gononya gata ngwata wa standards che improve in your tenure of office che asukire igoro. All right. What about ngina ndora kwanza education ngina ndikia vera cheap de to kole education to tense education egento na kole la education muna to kwa na aga chire modern classes kere kis evidence go bono yesle o kanga tamanini na aga chire
ebirasi kere skuru ikwari kere ward School 80 kere ward ebirasi ya tamanini Yes. as a constituency modern classes skuru kanyore ebirasi bibere bile complete modern classes Okay, school bibere. kere skuru bibere Yes. igo You have 40 schools. And you guys are very. bana How many schools do you have in that constituency? Rombwate ki primary 82 ni secondary 44 What is the just going in the year you go? kere wadi ya kanyora iko Which is both secondary and primary. both primary na secondary Okay. na kubwate kana muneni diere ase ngutara na school na nyore yere go mono ya nyora first priority Yes. igo lakini at the end of the day the program yere ngakere school weka kore gendo enyore eye tapwatie birasi ne tagete lab munabona secondary Yes. inongo concentrate munabona school ya mo school na kwa gacha ibere school ekoluga sababu tebwati dormitory Yes. school ekolokwa kalango tebwati lab Yes. na ne school enya igendo kende na koreta school ngire na jaka isano ji secondary kinya Yes. njibuati facilities Namely, Jirikimu. school ya mwekolo kwa Emeroka Yes. school endekolo ku Getare era se wadi ya Juni Getare. Getare Angena Gasama. angena Kiamirega Angena Kere. egere Kiamirega angena sabu ya baiseke All right. kuruonere kurukusasa atire nyamasibi All right. kuruonere kurukwa Matibo ere gezusu wadi ya studio chungo kuruonere kurukwa Korongo era se wadi ya nyamasibi igoisa kere wadi ya mayamo. All right. Kere wadi school ya mayamo. Which are they check from 1? Is it just full? Wacha chaka ekinde wacha chaka up to form 3. Up to form 3. Ya chaka timuna bona sasati ngo produce era abana this year about okora form 4. Yes. Na bali muna barabo nga point ya bali mu kere school eyo. Gento gena akora de school eki asinga ikigo chaka normally e pasari nkurunde pasari asikera abana bunsi bonsi banyali bali masaba kero umwana okora tore university tertiary college yongo mo e pasari teri negotiable onye oyo utakonyo no yo utakora the application yo utasabeti ponsi pia bandi konyora bali Yes. igokere school lakini primary secondary school wekinya yona abaje besa in terms of pasari kero umwana urase school eyo egere kiba assist ya samagacho na equipment sege kwa ne kinyi kirengi bwati kende You know what you are kwa secondary schools je basari. por CDF CDF. yeah CDF bono this time education is what as out of CDF budget education is around 70%. Okay. I put 70% people as education. Eke kora kibe sankiri kiarenke as develop the system bono ki function ingiri jagira as account. Muna bona machi na health iki akabira as national government. Yes. Bono kiakira as county government e packet ya renge ya machi ne ya health na nya confederate which is education. All right. Yeah. We are mona so zingatia education ni kera ntuma tengena the key to development. Na ende we are mona so kumulekera lingana limono igone gendenga vantu vaito mbaya tego benefit kurese interest icho pedies educational sector. Nigendenga vantu vaito mbanyole obuye kurorona abana vaito bakore via side. No nyewe jaba tricky yako mheshimiwa so go extend na kala bana vaito bakole kuri school abande bakole form 4 drop out stock na ana bange na ambali bagro university abana ndeko na employment mbaiko na employment yere bit tricky lakini mbu yako basomya na kwa equip educationally kwa ebintu go hata kwa kachisila jabo cyo gasomo ayanda na kubwati igo agenda ngeseme kwa kune agriculture ngwate ba chitundu bali again to kende kokora ase ekurende obolimi obona tobwata ase gusimono
especially as cash crops na mangana ye chai no masaba tu atikawa into to tegemete mono ne chai amauga kabeiro na asirete e cash crop ne bona ne chai oro jintu bwate ne tu bwate factory tu bwate one factory ya kiamukama nero ene o ekorienda na ikaransi na ba director be chai ba recommended ke ko baga kira bari mi kitundu bari we kira bono kitundu bari na ga kire kinyama na kiri kinde na rino beste chai kire 94 kisai na ina sinyal bari masaba ya be ingenda to ko biya sana na bari mbwa we janda ba go gete na ba ki director na ba kira bari bara se kurende constituency ane na ikaransi na barabo bagendere gutari abarimi nako basomya muna bono the previous gujimaiga ya koleta kibeza kizindi sana ya chagire ku improve umwako ryo edete ekiro ya kolieru anga siringi sana hato lakini bono this time bono yeto ya koliera November asingi improve ye cha ye grade na enda bantu berure bono ngato jitolierange eribu amini silingi meronge bere na isano ange na 20 cents a year an improvement as a moyoboremi no nyantrai kera jise makino mrabona nyansionko burabu era yele jwe kinyinga site ya sarati igo what about extension work cha manager na te comenta que so was me kwa kera again to tere que como hace si to signal van masaba na maremo amare maelide hace o extension o extendi namba ye mete ya igera con ko era una buena que ya ri ori ya jete sabandu mbara irare te sake bakabeka kinguri jaba soko asobwe ngwendagera subsistence crop sindagere liere immediate ekara banya tengi ja ngonyo ruera ke yakara ta jura da bajore ndagera mune bituma igo e bagende to maintain ne riero che semana naso e tororo bantu mbaranyoro mari mu buri ba mendere chai egendo ngende ko bini kare ki barende riero no nyenenke bayibekiro boyo e produce more na uranyore kero kenu wasmigire kiega kinyinge ngire ko produce esinge jogo talendo kuya igo in short aso gwenge ndubwate mari muto we expand to ko extend ya ebe nyinge kino ko maintain irero na kiki mheshimiwa na buganda ngari wrong priority one kera ko komenda chitundu wali chigo se ko pe aloro attention so ko improve ibindebi na ebintu bine byo twente ko diversify uchi yani was to change to ganda nsemo so ko kale ebintu bira to konya especially food security so ko make sure ngantu wate ndagera to isaini nkina ende se obole myobo muna wana nse ite akaire kabire yo to tabwa this to extend chicha ne bindi nkina ende kwa nka jire nse se mo obole mi rata na to konya using the small acreage we have omanyete obole nyomo kwa ti obole mo na omo bwato bokon ekagara hasta yo jugo extend gocha anya ko bwato bole mo sine ekeyemo ngento abakiria chabagenda to somia abantu anya ne viación montado simeka asagas aga ensemeria ensini ni saga space kaliga tikereta sobol mogwaye no kobe ko boyo na korosia no nya sarara ke a produce ekiwas meko ke begento ke kurwo obole borobia ore scientific ora rusie amatunda isaine asasa ya sinene otherwise siya ngi jamare ma keide bos nyari bal masaba ebi meri bilie birororo onyana onyene bitumo gusumeke special etigarete egasi abakiriga chabono nuko basomi enko baine kare basomi abantu aga special kwa gasini karwe karoseru byakima karwe ndagere nyinge ekile kiyoka egento kende asengi special yo munyu montoroze irie chae egento kera subsidize gabu
no gukora biashara ogukora biashara icyayo nyirende ugure bituma ugorobori ugure kigende mwanya tubwati aso upimeka gento kingende agaruka nyite cyaria nke eruwa etaraji gokoretera besa gisaine etoke ngano gende to gukora biashara ibara yukorara busa ekatunya kobe enye kubwate icyaye keyemo kwa jiburu wakuri kono gukora ibintu bindi. Mheshimiwa Samana Agriculture ninda wanga amabere ne tukia muhimu kia wanda kola ngari kwalia wanda wanda kola ndona zero grazing giwa kola sense moya amabere kwa ni shawa wanda itumba bata amabere kia na gwetenge kula ya lenga alia sakoro kwa hoteli ya Buga wase generally ngakio ra kwana ya production ya amabere se nyaliwa masawa egenda na kolire na indikale jiri abantu baitu bagendere gutuga icyombe na gukirenda ibona abuno abagire abafedi nari tuwa ikaransi na barabo na abatebiro na bakurenda icyombe ekura yarenga hoteli ya Buga ya bete equipment ya bete donate na Danish government igaika segati kika break egara na soro ronganyora kure kinkiyo kende ngiriko geo kororo egenda na kolire ina rosie budget kibesa kya kire munankuru gaiga na rosire budget yekikura la kabere gesaba kwa ewadi echuni ewadi ya Masimbo hoteli ya Buga kibesa no kika kale bona iga anyenta gete gaiga angana kirule karona kolonkie bintu binde bijiskuru na manganande wiki ndaracha kinga kicyangerera angana lonchi already na tebili abantu bobisiana babe tayari mnanguru wa assignment yengaono kwa abantu hoteli ya Buga kibesa ne ku nagesaba kwa bagendere ku install kikure kibao neri amabere watabere kire ikire bon istadukire ni kinyingi lakini ya se budget ina ya ba approved bon maite budget gokoro sikiro mwaka serikali ya approve ya bera approved ne ngesaba kwa na hoteli ya Buga. Okay. Ikinde igijigo gikobate next budget. Alright. Ko nande singe njuma itinge budget ya rengenene. Tinki tiko eyamane yende nerege susune kine kirawa onkusu igo naro setinga e budget yengorosie onyenko hoteli ya Buga ba kibese kire reasonable kira kore kubwate kana monoko e proposal ya be kore degenduki. Ere yoji proposal ibere njaba approved esaba kuno hoteli ya Buga kibesa already no kira account ya constituency biyamano njora kwane gore ya health services amana macho gwada ni ibere health services muna mama yeta mangana devolution health na water mpia ba devolved bikarua national government wana gobira county government but konyore sirikwende serikali yataraira na rosi nyagitari na chakiri ko renovate nyagitari kirikia my predecessors batigere tenkera lakini na chagete nyagitari ibere complete from scratch moya abo kuruku karanko era se wadi ya kiamo kama ya eri de pi ekarona gitene na ronje ti final packet ekobeka keregento lakini wono muna ya eri de pi amaga cha eri igongo boli county government eleta abanyagitari ekorabone ine function yabo na tigarete ya metembe tara era pi budget ya ina nyarosiri nero nechere kiko era nyagitari kyonzi pi na mangana ya mache abeire devolving function ye county budget one national government rigo swaime government national government one ge responsible se Kenyatta National Hospital na Moi Referral Teaching na kiroro ikini kyo cha kira se county lakini asinge njukanya before devolution budget to aide serikali yanje tenga tonye tokore asali atigare denkera before we andam already abandoned over uja se governor mangana water na heritage because water ingia kwa specific because kana ingia kwa rure samachi ekwerende okay amachi mnabona nyari bali masaba to abwate kinsoko isato
amachi nare tokuruka Riongata ase wadi ya Gesusu kwenye nagorire transformer nagorire chipipe nagorire chitangi abe pamdu chichironge kyamo kamaigoro amojo basa bride ukia ibinyoro byonse kwenye naikirabo ekaraba developed ngande Riongwae igo mibinte une birianga matebone ebima wasina ikire kya kiroro bono nyakore amachi tokuruka Getunwa akaranga adira masha na aroka inagorire transformer ya igekirwe function ye kama kwa default na aronka andri yoba account government governor na boiga machi itangi aroka nyachagi nono kunyugwa lakini ibintu byategarete bikabigokorwa ama na maintenance na aro konyaikiriga abunka ya kore kurende nkandoba amachi bona the moment can record school part of the school ngo kyagakirande water harvesting tanks nonya ayibona tutuko nyabaranga namanga nali ya amachi akawaida ejina machi school enyenkorosi amachi munabona sikorosi gesima se school itiriko tiniko balunga ina amachi na ajikorosi liye community ne school na karayendo it is part of the school budget egekora school de utuare lab and other services yetabwatigendo amachi but they are yo amachi amarunge aliyaka waitha ne county government yebwena tokora ebinte Mheshimiwa nore wele ya kole munyankono ni gatiru njera nkora rasibicha wele ya nyankono ne matora comment kende gore wele ya nyankono ni nyimanyete bona singenche pa kiwele tari ya yoka yende ne ya ko baibacho okay yende ne ya ko baibacho konya na plan ringa amacha ujukuru chironge yonko nguduririe were ya ibacho e supplement ya samacha ali egeragende baka na bale we kana nyali bali chachi agende bakoro rwa nyali bali masaba na bale ko no nyamba kanyali bali chachi asibali ba chachi bale ko gan konya koragenduki koya musawojo lakini one kero function ya agenda kiweru ne kinyingi kiroro no nyagete juni ya wade we kyonsi pie kibono yogira se county government umuntu rabata position yo gukora mangana ya make sure ngibinde byabere no mu county rep bwe wadi eyo error yo mu county rep ne ro gukora oversight ye kurende ye county government na no mu senator ene delegation yo mu county rep no mu senator kiro ward mnabona ward ya Nyangononi omwesimiwa Kennedy Michira muwadre nero bwena tokoteki amangana iyo ayaira se governor maitano empowers yo kwembiche governor na amangana ye gwerende yaba MCA abantu be gwerende be mheshimiwa kimogwata kwa relations tena aba MCA ngakinga imo committee aba MP na aba MCA iba committee ero wa ni karajo so wa exhorting agana mu wuri governor to ekene aba MCA mugwata na council was komera no aba MCA ba se abona na se bare autonomous no bari autonomous ge ko gera ibintu ngokora ne juwadi cyabo ngokora inje ngokora juwadi cyose pi kire wadi we kangendo wetundu bari muni na teba we kani ase wadi nkwagaja we kota byo mama MCA baka we kakora gendo amanye mo count director we kamanye mama MCA onye ngokenda ji school cyabo yago kifandi no akobera aba MCA ba bone go bari saba 5 elected and 2 nominated. Yes. Bona babons tu ikatowa kamo. Tutawa kitiamo intoko gendande. Neki parankire kire ki account. Yes. Kire ne ki national government. Ekarongo kore bari ikatoywane na no ma MCA we wadi yo. Kento kendi kyo singo kora se wadi. We koma MCA man. Ne renkonte biare. Ne ro ikakora gendo. Ante onye tutse ko penie pare nya we katwanjera muntu ko initiate no MCA we wadi ya se pare bwena to korento onye ko ini story electricity o se transformers gete omo MCA ne rango ko sa dia de via se kurende korento aso ko gani ko korento ase kore
kore igo wikatu wakamo wono mheshimiwa se wakunensa mengi yeko kuchipara ikiara sichipara chitali mandira tago ikirana ngaki epara bune yeko runyantra ye chigo etayandara mashe chigo njuka mwene enda liomba sumoina limasimba epara ile loop kind of ye kolera kananga ye tigire ose tera karu kende kia ne yende so convention iberega ne yende ko karaoke kanda kiamo kama na betigire ngalere in a lot of disrepair ne ndine kare ko birongo ma ate tire chikanda ibacho chipare china na chibu ne ndine karande kiwa kalere kera mwekire lala salama mwaka mutigareti timaite sono nyari wekera nikende igore chipare o tiambate ngote bitaguri news yes chipare chiabeire kigutwaro bokongo bonge konyeto kunyime engo maintain na Minister of Roads under Kera ne kiru mwaka ngonya tole budget lakini girenke itarigo jibeka to standard lakini waone serikali president yo bieko manyene po na make the application ba approve with the blessing of president kipare kiga cyabera epare kurura itigo yacha ikorongo yacha nyama ekona yagenda nyama sivi yagenda nyantrago yacha water yagenda ibacho yagenda kiamukama yabeira approved na ba contractors ba tender ba submit the tender applications epare yabeira approved muisikogenda si website 10,000 annuity program na moko nyoro no ekora degenduki no ere eparende iye kurwa stokuruka sosera kenyenya ya ija stokuruka getengereiri ya cha bongonta ya cha ekona ya genda ramasha ya genda kiumiti ba change gezusu nera ya bera approved kubikwirami eparende kurukiri kiroro rwanyari bari cyache ekirikiro se rubebwanya bari cyaje n'amasabarore nera yabera approved ebe kwiramu kurwa kirikiro ibacho matobe eke muweko eke masimba agende metembe ekikumira eri aramasha kibare Jones kyabere surveyed kyabera approved ne serikali president ya promise ri ngojere go kilonchi tutaragenda election yo kiriko kilonchi most likely ingo mobekera kitariki wekana rural kitariki lakini bwanjire ngoja hali ko karagendo ya syndicated ngoja hali ko kilonchi before election yataraje weka mheshimiwa parama tukarange ko ile ko agacha buna one chikilomita jiwa ngwachi mention ya chikilomita ile ngachire nabo kira about 60 ji ama tukarange jira ile ko agacha wake pale yeke ngo no ma tabuna ona ena ile na ki ona aba politicians yo ma tembanje ko kwana ile ento buna ona karagi election mood ya karagi chenche ento kwana for just the election lakini parama tukarange ko ile una 61 era za ko agacha nere pono this level of parliament Isso koteva specific date na ngainere. Yes. Egento kero, egento umanyete omo chumbe mochora te tabwati authority yo gukora gendeke. Otho kinguru cya ne cyugo saba. Yes. Urwari asigiye gukora gendo. Ese bintu bikaye sieke. Bire. Munabona naburi president yangire. Muna nere mejipari ngakiremwe. Ando rangirie minister for roads. Ya chakire. Bono engaki pare yera aire era tegeme kinguru strength kyomo engineer yomo a contract ya korere gendo ya iru a contract era tegeme how powerful are abake abagusienge matwairu ikere constituency ya rikipara unabone yego jikuruma tobe omwesimi wa tongi oirwe para gikuru kyogoro ekinyaguta eche kerera eje nyaturubo etire bakagire birongo eje kirigiro tumera nororo emanya go continue go jase ituro go kogendera o kwera which pare eje koro gutingo bateba ngane gitarikire nga gikuraire nga gikora gendo era tege menge a contractor area ebwe pare iyo
how long ira kore gendo iraire. It is my desire and my wish buna bakorete bwangu mune konyarekana lakini gine oguno ko bane kwane lakini o mayane kwa mangana mburinga ki e contract ya irwe no ane sirikali na biraga ni bakore bwangu sana egekora kwa irwe contract bono nayo bwene to ko nayo bujubeze cyao Biyamano tiango boli maswali ya birare kwiki so ko le kipindi ke se gorage pangichwete yakana Aye gokorwa ikorongoro buono ere se ko iboletu na ndengoro tore clashes kira unfortunate yani go tu mana kolia basigisi saba masai ba tu mana bagusi bintu bibia wenda kwa harakare timanyi tio senki ke anda ta kora kana kera ni nda weana enga kinere tu abate security council ye border ya kora no mwako ko Jason Mumanyo le maremu wono arale salama ingeka ra clashes chiro roba kabona ende chire very close to your house yo sengi wa kore kera kara chikara kono ndo kenya nana ko kero kende timai de sinta kai kora kia tinga kali tu konyo ko ko mheshimiwa lakini iyo ndo chenga wale kwa about it chumo da wa kira ne kende kyo ma je so ko kole kira asa constituency yao as kero kwa compare ne constituency kinde yo se kimaendeleo kira kwa ne ya performance so far ya constituency yao iyo ko kanda yo ya classes chekoro okay classes si gesena iburetwe kurito kuritanga yese gatia basigi sinaba usiye genderede kurune iburetwe kurwe karole myake no inge nara yeruanire egekora abantu bare boda no mate ko pensa ni mate ko pensa egekora ekarole boda wika omanyi mulo wetu bende kuyegerera bono tiamba tebi gendo kire e boda ya ikorongo kusera mashauri miriri gendo kire unique kuru transmara abantu barona basigisi n'abamansai abazigisi bari transmara igo bagore tamari mona baragwe bamenye to surprise n'abantu bamasabarura na barumba babwata mari mororo bagore tamari marari mansai egento bakubuna namarimo muna bone egento kiarete sigi arengo abazigisi bazete ngabagusi basukiriyo robebe n'abagusi bagate abazigisi no basirire egento na korete kana rangirite umudisi agakira umudisi transmare simi bakaomerana tukariya basabe kurwa transmara abasabe ba transmara bagacha n'abasabe ba kisi county bagacha bakabe kintu kenengeli na rokora ina akurangiria basabe bate basuru bero kora tegenduki bagacha from both sides bagakora mangana yorobebe lakini rende alikuru masa ememe gondo ngobunda bare abasije bagusi bagorera mari maito bakorera gendo bakore seje bastoko ba mheshimiwa kutoko bana na bagwanta bone gendo kyo kana ko batebia mari maito ya basigi igara ya masa it is a willing buyer a willing seller mbagende to extend yogo destroy ama ebimeri bya bantu bali bagusi naende bagaka kwira cyombe egento na kodi muna bono na ire kibesa ikurwa se CDF egento gende ndabatebya mangana security ndabatebya mesha sinaire bono yana agagira kinyomba isano cyabadiyo kere ward na agagira nyomba y'umudiyo na agagira police station ibajo etanya ko borinde ikinyomba mpa ebaga kombo ire kibona agagira inyomba cyabo ikorongo nagagira kinyomba cyeshire koera bono igige kanona gete narikere minister ya internal security atuma abasigari guchororo ndubwate sote y'abasigari ngibiye ko manyene echamani ya parliamentary select committee for security tuakiri twekaransire ne minister ya internal security bwankire narikire na abekire nibitane bankiranire ngotoma bale abasigari baba position roba bero permanently ekara abasigari bako sort out amangana yego bali masimba na bakegora masha nande mbaishaini eminza ya promisiri ngukongera abasigari baisaini umayete ekina kingokora ukwana ne sirikali taringe ngogenda ronjukurwana na inje bato of that one
maero no kukwana ne sirikali ina kwanire boigo banjire ngo itoma barabasigari lakini dispute yari mu maito yo mubaga botambe ogende gusienge mogero jo machoge burapo ogende guchi South Mugirango abantu barasoro kimbebe no nyantaki na Syria no nyene singi banona America gaiga ki state choka dispute era na bekola degendo na bero lakini question ni ringo kora so konye sort out lakini yo moigo ni kale jama ndo kwana na se no bono iga ekwerende na se ndi abantu 15 bagusi abagaka na bomoina na baro basetiria abantu 15 bono iga matundura ekwerende chairman ya Umugusi Cultural Center is reading the team y'abantu bamwabo bagenda gutwara ki dialogue na inje no muchumbo Transmara ndogenda to discuss na twensi ne serikali twanya ko ngendo kitwanyero lile lakini nende dispute yale between individuals muna bono mbai baba sigisi mbai bedichombe both governments ya Transmara county government ya Transmara na Kisi mbai karansa bakabigira abantu ba Transmara fine bagakana chombe bahakane kabire ikimojiga tigari baho wakana igekero mesha siki ko genderera ituru kama time baranga ndujina tuibana andi kyaji kya twakana teriko make sense tikatutige gende ikyo forum nelinga bagusina abasigisi ama naba mansai mbagenda to discuss but we have no problem now mansai say turuguru now problem ne limbali bagulete batali banyene. Okay, kwana ngore performance ye constituency ya uno constituency yane muna nabatebi as education have done so well. Constituency yongo yeda Kisi County nabanyali bali mbamayete boigo na ne risali no gande education county director se Busongo abago tebinyali bali Masaba ekaroto cha amangana development e committee yale ngizumu yale ko evaluate ki constituency munanda iga na garwisi menga inge na tanganete che province se che nationwide nyali bali masabe tangana se kanya ngima na ona tebe tuwe tindaro rajibi ko manyene risali lakini that is the message na kora degendo na nyora te I have still to verify the authenticity of this information over mani wa mangana lakini abantu bana bangakire bagonde congratulations as a development na ya wakora na ende ibirasi bina agakire modern classes ki constituency ki ngoja woja kirororo ki je kokora kwele 4 page marking so manga kibago ngaki ngokora ibirasi biri bikwera na dispute takora digendo eta yoro normally muna bono konyora abantu tokuruka PMCs abantu ali project managers yo vale commissa appropriate kibesa jiwa kolega shiri kikora dendo bone na ba involve na vale drum engineer oro CBQ oja community meyo ega siye kwaera contractors wa manya wakanwa biyemo no mheshimiwa saa hiyo ndio kwa break na ndio enda section ndio tumago biyemo no sana break wana tuachie biyemo mheshimiwa sobo cha saba kusiglo boreri mwalimu biyemo na asemere memia biyemo na wangu wete amange mwakwani bocha na mangana maya kono mheshimiwa kana kona kogere social media ikondo cha ndo bana ondengo mheshimiwa tarakora kende ikondo je kokore temere mu underground ya ndo batamanyete ege tongelinga abantu baro jinga tingora tikende bari batagete kro kyame ege karo baisa ko te na akorire abantu embago kenyore abantu bakubungire mu kumuguri igo oika muroje no na America gaiga muroje Trump ganya konkora Clinton na ira yo komongora inere neche ya politics but the license umwaki kikura na rochege onyu mwana onyorire pasari anya na promote ri mwalimu onyorire grade ori na nyago kwana kama itegenda ukwana lakini really consumers abana banko akipasari na akorire
inje na kolere pesi asikipasa kunyari batali nyawo ko complain no nyamba bara ukwanye ba complain bali ba ko boli gende iki abo romba li gukwana abakire ba ikiro ra karabanza gatenga stop kira igo criticism ero igo nyegere nga namakira ba ko pe kankora mona agatie bintu mwana nchi yako na ukwanira ngento kuna evita cho amachi ibina igure kwate bire ngankwando ko kuja somo gaba kuja se ko magaba igo korango mwana nchi na bwate disconnection asa mangano mujumba ko para na ye umugaba na ko para ntoma itinga kana ki amangana ko koro mwana nchi amanye ngashini yo mugaba ne umujumbe devolution in the system enya a new phenomenon of government yaicha kitaka beiro we need the time abantu bachaga gosomiwa oversight nabachaga gosomiwa tabauti gatia the national government functions county government it will take time ngirengaki egento getakire serikali yakore civic education serikali tagete provision injira yosomya abantu civic education na umuna bono pero kenda abantu na bakumuna muisime tara agento kende the function yetayo umuntu mwaire budget lakini intanyara gento ntanyara okora kera mwana injere igaganyete igagatanga umujumbe taratokore kono on a very quick note abantu babere bagatebanga umusiaso wa serikali ryarakoni nso chagera libori tanga ningwate banga umurai monere bwense na chaje ko commission yepa epare ine serikali korma gose contract una bono ndo atwali sida 2000 kera serikali ekorema gose regasi no gocha commission work no serikali ekorema serikali erekorwe budget maete budget ye nation 85% is national government 15% is county government kurende abantu bakore emirimo ya executive means a president n'iki minister Chonsky on gwensyo okwe minister oyigarand executive igekara to minister for roads ine president igo enkwane y'umuntu tumanyetenga devolution injaje atokonyire igo devolution yego tokonyira atokonye 15% lakini 85% yego asa serikali as national government wale mona yote ngareyo confusing tuakana angero za wirama igo on devolution onye go tokonya go ike percentage echo go kina go 15 keri to answer go experience in devolution the county government is working round the clock Kovolia national government increase your budget from 15% to 45%. Still, dialogue na at the end of the day, we ke budget ya ye count. Again, take una experiment. Pakanyora serikali national government ikanyora ngende gitanya ko barinde baise gutigera urimo ngakaka message is ko boroge country la agende into plunge into the deep sea you go back korobia with the 15% and then the budget will increase nemente mbiyamano ke mangere tenga no motegere no toriye tinero nyori la mangana ye aso kurwase birengere biao kera yo mete ahenoro is a different thing ekaro munda kwa no tayo no yororo and at the end of the day ekaro count government ngende kigo cha the request hiyo to go to discuss punga no to kande bono ngera tuge korogendo moge kwana bono mheshimiwa kwera ile kuna kwa abere ko kara magana gocha ngakioroche ogocha okore no mwana inchi amanye ngi wakorire ekiagera de ase abange togoto kare around ye kuna 21st century abange tore social media amangano kora social media ne ringa mere mudera goro kuna kwera ile mere mone kolire mbaroro ke ogende bakega niti ba kwana ko lakini isiko gaiga omuntu taramanya tinko manya gosena sinja tari kubeko naro mugaba no machako shera barakende obeka social media obeka
abantu nabo babeka arono nga kyugo cyokore ndo mugushia manye kubwamo n'umunyari bari masaba nk'imirimo yakoriro egento nakorire ki functioning ko korangorangere in the media houses. Okay. There is no single functioning ko korabone ntarangere die media house. Nabone karona jete 2 weeks in Taraja America. Egesa no kiarenge KBC no yarenge live and they put it in live. Oh. They put it in live. Azengu kwana burongego. The egesa Mito FM was no barenge and they aired in live. Na ende bono butambe kerengaki tekarondo chingege ntongere kitagete kemanyikane ngokebekanda se media otati abantu abangu manyete mbabwati bali expose na media abantu babwati radio abantu bali kurire TV bono bali barigere irimba manyete oyo utanya kurire TV antanya kosoma no newspaper nero lyo speculate na aba manyete bakurire abakuru the wrong information the wrong information especially my opponent. Bono mbura muna rero ga inere yetule bono gene gete ine njira ya mayoka yo somia bantu ine ro forum mbia mono kero kene libolinde angelio maelio from the horse's mouth twarone mo komunyoka chinsemo kolio mo ushi obo ni ngobo chagete negerenga kyangereki ine question yengi ya mwaboriri na ende I've been long in your abantu into diaspora, but they be exactly in your community, no jacket. Obomo see, might take it again to Montoya Moika jacket. Kimojaga was bread, Keru Montoya Mogejo Yokavere, or Yogatato, Kemanya Coenda, as Savant once. Oyo minto e chiamania CIC charge Yajai, Nero Mutanga initiated the Kyobomosi. No nyabanta barinya ku distorting and maybe the mategete usino bogaba nategete usengente that was not the case na baragani lakini atara kwana titoku mubekera charisi agachaka akama uchaka ko rangeri bantu babiri batatu umuntu kabira akorangeria no bure do umuntu arangeri tiondo kabire no bure akamanya goika bono ubura akamanya kurangiri pro jinere seneta muna bona TC account omwana totarira manguna mbiare blessing si studio akama obure igare nero mu seneta kabwe Kenya bachumbe ekara bachumbe dole ki constituency yawo lakini nero combine constituency kionsi nero koleta bachumba awonsi pi muninga abane koleta igakora akiri kikurakira constituency obura akamanya request abachumba ababonsi toumirane tukaumirana Nairobi Sports Club tukatebanya ebisa kubinde bibwato obomo abasigisi babwato obomo bwabura under URP abayikoyo mbabwate under TNA abayikoyo abageremba bwate ODM abaruya kirigisa kunge bwate igobo mobore pesi tiase ebyama tibori pesi tiase ebyama na into tukateba bono into togochanga etutagito chamo tuliye forum media nga kitoko tokorendo to chamo abachumbe bakarangerirwa omuntu rwaidi onde tabwati knowledge as no monopoly onde tabwati machibu etutagite toiche tubora ninga kitoko kora to chamo injera kitoko cheramo. Okay, abagere ebaro ODM ge ebaro seti ine yabo tutare re to jikorosi inne to go jamo tuliye medium egotoleta gento ki enjere egotoleta to ga kanasa to kama batewa no ngi to kora tiga to chake kurandiria abantu to chake somya abantu baito civic education ngani gere bya abantu okorendo ki o jamo ekero mwakiramo ya advantage kinki nge kirororo unabono tiamba tebe kipare chiga kere constituency uchikonyora ntware cyo kuchinyora onye tario wojo kam ekero ko genda ntegete nyali bali masaba nkore rwe kero ko genda ngibieka na bonda ekaransa abu state house kuruma mpaka magoroba tindorwa lakini president yesi ko ibunga abachumbe bo gusuyibonse pi abara ino bakratendo
no bara ya kumngankie na bago kana ndate ngona choma mheshimiwa kero kendo bya uga obomombo manyire lakini bwaro kanire boko twara ndate bengo gushikikanya yake omugushitara receive obomugushi na good way kero toko na bara emirobeli no mwari mwembe ngara aba minto bagota banga igenteke oyo chage to no wateba former CNC chairman muske Charles Nyacha kisi ne bwate president ya ebono yoro mugabana omuske James Ongwae taya so morobeli yo na turamura front line Yamira ne bwato murayo oyo bona yekara tinyagarama nturabara se fora muri umukwano ndaza ukoti umukwani omoga bolinga umuntu ajije mwakore mirobeli yakora mana ngoja gogochika tokoigubuya so abantu bagatabanga given that abarai oyo kisi na Nyamira mbara abochikwa gaiga na inde mo especially asenjo koranga mbare opposition Kabagatebe ne project ye government ekona go push ya push ri western ya push ri bushina sade kona go push ye erinde yanse ko bara chukura tima ina kiora abe ke garanga ke tukero ni mheshimiwa ndi menda ese ke ka kerke ne ta ni Nyamira ya la kanse ya rengo bargo bange te go tawo sangi kuma ka ya mero okay ke tukero ne ke Ongwae igari chief executive Aki kumaite ngo obule ne roko basaiti Ongwae kurua se useka ya kisi no Ongwae no yondo obule nere okoroseria ba country bo abachumbe be county gendoki e budget na machiko just national Kirigente county kokora nere o communicate between the national government and the county government. Nere na bwatero. Lakini monene ga Ongwae. Dile division of labor. Mo usita ko understand. Division of labor. Ongwae tali monene. Iga bwate tutu isikiaye. No yo nere abwate gentoki. Muna bono tindio monene ko mo jumbo Nyamira. Ko mo jumbo South Mogrango. Lakini no romo nene kubwa mukasora lakini ndo monene kubwa mukasora lakini bono kwa itako bo monene kubwa obure ngakyoro cyo na no seneta ngoro cyo monene naye separation of separation ekeko kera ngo ko gambiro yo ngo ko chekyo yonde oyo mare management no ndare oversight muna bono ekwerende egento keroneke obule ekara mote koreto bo mumu gwikana ntebe na gutwakerera ingase ino na borarore idea istange lakini ay no nyuro chingambi ya korete gendo na bere one gento koro pia bana ba mino no mongi no mino na abantu bande orore nga idea ya korete gendo ya soire na bo mugakara korete gendo nero monene lakini ay muno mumuroye nuru chingegente kena kyara cha konya e family ige kerangererie kenga igo bore base ya se bia makero kigo kya uro tali yama yama te bone gento emechande bete na singinjwe philosophy sie biama the concept ya lengo ma to bure no Ongwae igo bale epatia ya ne deputy kama ne bale epatia ya bone mechanda si abete ekeru unkwa o buraja ka kore to bo mubamo ate bia bantu ba pata na ya chae Ongwae tabwanja okay Ongwae tabakoro indu tabwanja mangi tabwanja deputy aye baka etana noroji bone kra etana baka chakuligania mangana okay ochochia ikamanya goika asiba go kiriti kwerende impression nga obo mugoiga Ongwae muna oyo ndu bure muna rangiria bachumba abande nikiro kyanata yyo kora genda koira lakini tiamba tebi kinga kicho sto umeranire kuone nera yaringe yakande o price never opened you muno ya tebe nga nata gende o gapana onyo butagete ime yaye ngoro yaye kora tegende sina na gona gosoma lero nga na kwana nga na bwata gete
lakini kulmaiga muna najitega bona ne roya renge yakana bakorete gindu bagete egento na igura gukwana you can quote me na ne kurwa script bomo mboli anything to do with the positions usikubori ki position obo manege ente kiao ne ki obo mobe abantu batura se obo mobo moindi gare patia yengao na Kenya 40 people iko bara abantu batatu odium bara abantu batatu tiene bara abantu babere etoro ki patirenga isano within your home bono ndiro kwana igoro ye ki pati godo kwana igoro ya gendo yo bomo ege kogera tiri reisi gongo ni vinsi ndue pati yane ngore gendo ngende pati yende no na bande mbayoro na bono moigete nga 40 people ya join the chupere no ni no musikuri eri teri possible ODM ne ro kora gindu ero ko risolve soro teri possible na Kenya sende teri possible ko risolve to kora gindu to soro when we are not talking about party affiliation to kwana ko yo bomo e kartu agendire na ndo bomo betu tagete kiro muntacho ndutake kiro mugusi aoni oyo diaspora nani twateba ninga tutageta tokorosie group ya bachumbe bake bagende diaspora nani kabajije ashua yunga bakoragende ngatoje tobatebi obumo butibuli gento kieito onye koromusi ko bwata idea go tagete munanga kyo tagete bobe we are ready to accommodate ine rera benga tekerere kia breakthrough kero monto omugusi ando se asare abe involved oyo bwata idea koragendo we are kero mugusi aoni obumo tari individuals almost Charles na bwata kerenge yo kuboli chukura tarateba injibio ko monyene as inarenga matanga bomo chamanyone bomusi obomo kwerende cultural matundura mukaya nasira ngaboli charisi ongwa no arenge dero tebyo abanyari bari nkyotagete dero nkyotagete dero iga paposi inatageta abantu bakonya kumubikira ngange dogetatagete by from the house mouth charisi agateba gese muna na jageta abanyari bari nanye ko batevingiro kintagete egendo kende ko batevya to bamo muna banta bamo abagusi bonse pitoko bamo yonera ngebera isi kugamba nona mangani yebirogo ngoko bagendo kete oyo raji ko boria abagusi bon kare kikurangu chwa kirungu sienge manda akero bajumba abayotolera bara butali bara baje konga gendo kikura kire constituency we cambe convincing nere willing uchi kokora gendo konga igo ongwae akatebi ongwae kolega siao abantu bakatanga nya chango buli robo gabana ngobuli robo senator nanya kotebi onde okay chinga ngoto mnyogiche ngate riri abereke byo mwalimu ngobuli ndeke mwaki eso gana maya kena o mo wona ndiwa sirete ndiwa bange kwana bale no ndiwa sirete mukoli ndiwa tete sira no mweshimi mbwanya kobo ege kogera egendo tokoli mbwanya kobo na inu mumete ngambanya kobo ege kogera mwanya ko ikero ya diaspora mute ngatu tete ko bam mutanya ko jabo tenga tete to korendo na ndo pobe to bere chestad na ndo tumaya korengereria turiye fieko to korendo none registry none nganga kitoko bokoragendo ngakitoko boregister na ko formalize bobe ligo umanye kanete ntwanya ko koragendo iki nturabo ntwanya ko muna njonda tanya ko te bona na chako te budeje bona manje ko na njira ko soibi na yini mutai te mo soibi kuna liyo mwaka na ta bole 40 people akabole president na njenga to beta mange twins again toma itu tu anji toma itu yang tebi kikura itu apa over 500 close to 600,000 votes ikanyo wate 300 na yejinde kia jete na ikia jete una sina renge na endo bonye mbwarengo angantu akabanete nyanjoga gende Samuel agende Costi okore campaign ondiri agende bogere okora gintu campaign ntu karasiande toka bale nonya tiu disinga ngakitoko kore campaign to aganyete tolete rubu yo kega kono ase kiama kyomo gusi etimanye tinga
bono toli 40 people lakini umo gusina target 40 people iyo lakini nali taigwete buya karo ko na Jubilee ina ara mangana ngona ko gata ima yusu mwalu kwa nyara le umo gusibu ya stana nge 40 people lakini karo ko so Jubilee nande no rio tare ko studio gule go benga njabe to bobi ono ngakito goje ko kara do we need e kya magito egeto ntaget ko chito kore na inje na ibwe nga baso iri na inje ege ka am not pattern pattern ye kya me kyo troji na ki barata banga ibali that's it aguro rombu yole ekero troji normally ekere party ko yanda segete first and foremost chairman ye party the secretary general na national treasurer wikabai karanse barosi ya agenda bamakuranga national NEC national executive council governing council panjirane bayetiki solution ngabono godisoro butore to swasegete kuna bai kerago tingo bangana tima idura bata goikera apwe kakara tin department pasari ya gendo egento akarutu akiramo muraba gusie ari turaburia abantu abo maswali yabo tubate binge kiombe kana kitu atagito tujokosoa mwakirire bono tiga ne mungu keira ni muri gusine kya to kuri kitokora gendo tuliye a fieko egakora nyu tuju twaro bomo uikato tware just one fieko as to cooperate munyali bali masaba naro kuligirete nando gotegerere gocha ole diaspora inkioragania ndori kioragania pule ya se munyanyali bali masaba egento aji kya ikaranse na inke ante vigento atake to kore egento ba ko ngera official ngera pa tanga mo ika kenya simi kiriko kala iga simi nanya komwa onde nanya ko ande tanga akira nyange nyoyo igore gaiga numu macho ga ko ngakira boira namwa abantu bamito ngera onde pues na ire simi nje yana njibieka to jine kero kene to kwati simi kinyinge ikinde ne ye public no taka kwaka etasoe lakini ne rororo muna bana bantu ba diaspora muragere ire direct oyene keronde punge integrate my personal assistant esimi yegocha umuntu waka asinge kurware o keep a message o bate o motevi ni mwake wono punge ngorate ekaro tuli mi tuko ene gisimi egere nainde tuamanyira ni kinsora akore genduki orake to jumla mono tuli parliament ntuli kogenda na simimi e simimi buge me ogoseru nande karo to kogenda ime go kubuseru o wet through the machine ene me popan to so e chemba imutara through the machine screen e ka kora because of security bono omuntu nyari bali masabo tagete iga ko ngagere simi oyugo jango chichororo unabona barura iga bange unabona mo okurende kurwa amsha mo muntu itoko kweno kumokwa ikemi tu parliament nabotoko yana toragere ali amongo koiroragere imari nabajumbe bandi bonse bonse abagocha mesha kabakire kuraya barega abantu banyari barega nona abatari banyari bari bakire murabona nyange nyogange togocha kuriye ndagira yane reka na mugete rikacha ne fine no igo munyari bari igonda accessible naende I need nabona I came here abantu banyari bari masaba terita wonderful job I came here na last time I got na renga na jitenga ba umera bonspi na bono ninje ba umera on Saturday ekarana ba umerete ngabate bini pate medical problems nyangtari je ngabate binde mo contribute ki machine kigo bi my blood pressure na sugar baga contribute nyangtari ki to speech re ko bitene vintevi ngaje vintevi na ende bono mambire ninje ba grem ya mono mbia ke thank you kora ngwata wanga ndo kale Canada Kyo kala Canada mheshimiwa kera ile ndio wanywe ngori president yore nse to ya actually Canada eto ko genda bachumbe batatu yona ate tu konde njira woja ekambeteria ngatebuwa you are supposed to genda Canada ege sirikali ne karoro mangana CDF o tojiko the conference ya mangana ki CDF boko operate ojiko represent the country muri batatu konde nje
ne chairman yana ya CDA go ko Resonatium Sigisi no mo Mario ko kwa ore bono para we ba go ta ko directly ngate me passport ba pa ko process visa ya erire ba tumire passport bono ge ndongo kora bono is national government representation itura bantu batatu ngori mwe ndo cho mwari mchinga kicha to mnyokiri ngori very quickly ndaru ringana lyo mwari asema mugusi mheshimiwa mbuyama sori represent yago lakini ingora kuna watu wadana kio lino mulisi yani ese mulisi yana lijasi conflict na politics kinga kiwako bari reconcile mu sobwa kurukare aba priest na bari ko de ni abagambi mugambi no enda utumno mumayete Samuel yo mubegirete amaboko mugambi tari utare ko ba blessed na gendoki orore bongeresa the queen is the head of the church of England Kereze ekanisa nero ile supreme naende amajiko mumanyeta ali amusa na amajiko yesirikali toiva na ara yesirikali akotende na kitogona gosaberanga no anye maraga mopanda bungaria mona wakachinko byamo na no message bono ngana ile twe lietalia ndia be submit the just present igo ba be submit injiri bara mai to ka na parliament mo ba kolere vetting ekera aro ene kene misconception nero do chama ga ko likanga bono etu ngana ile chief justice ba mai tinga there is another process ikego chapunge to etie ababunge baetie na ba ko reject ba bu ba osemanjirane ba bu as abanta batatu emoko ligite most suitable ba ko nyoro yo mo ba wanchirana ba mo ira se president ka wancha president bana be ko kan tarimono tono nende tabutokona gusaba ebego ingana lya oli omwe asomo gusi asomo nyali bali tanga kuru asomo gusi bwa si omo egento ndatebye omugusi abantu baminto banyali bali nyali bali ne yabo babangete gasi ngaho mune monitor ekoire bitabu bya bana buzi bando bisinana bireta lakini knowledge tebwati monopoly undi bwenshi umanyite gentaraga ni tokore achiche forward ya tebe genta tege tokore tokonya nyali bali murabona abantu bari diaspora bari witiki machine yo konya abantu abarweire ba konyiro bugimo bwa abantu abange that ikinegento ba disaviti ekwerende kwa kerubiya mono naende tikapagende korora kinjere kindi kinyinge barete vitabu ebitanda kinyagitari ngitagete nonya kwerendere devolved functions heritage inke muno muchumbe my desire nenga no kolinda abanyali bali kendi yonsi gerere yonsi account ke kwa within imeyane ke kona abantu bane ko kolinda kolinda na bodi abanyali bali bonsi pipale diaspora ba promote constituency uyo gwati kisenya tebe uyo gwate gentara akonye umuntu rakanira umwana efisi umuntu rariye ebitabu to abana kendi yonsi orarore conspiracy na abaire ainiki yo mbaga ne cyo kondo kwabo support na bagusie ba minto bonsi pi tiato chamo tukwaniriyo yelimo na litorasi kwe ekero nkubemo yanya ugira roje obomo ne chinguru toisiko bamo tukwaniriyo yelimo nono muntu uja korigo sine president uja korigo chikura gusie etokomatebia yengo kwaturi chikura ingenayo ujotoa tusaine moyu tumayete ama bagana ari ngoro hatwe ki appointment ki ambassador chief executive barenga principal secretary minister barenga ratwe ekara ndo waka busa togosimeka sutari jokareno asutari chikogesa igo kartu abeira muno mubusi tiganga kire Nyagarama ntwatwarete umugutano na kiango ina Nyagarama na nomo wasiri matiangi manga scheme twatebete manga declaration nga nkoba turamo mubusi for the first time mwisime mumanyi kiangoi na Nyagarama na matiangi twate n'abantu bajumbe bonse bakisi kandi twacheto naende twagenda amuno mwesimi wa senator Mungare naende twagenda kibirigo
bakarosio umurubirio nyagarama amini nyagarama tae gitire kina tumita boro kine gitoro kiaye na ndu tukaenda kibiri wasi Nyamira bali bagatanga Nyamira teyo Nyamira no turama egekara tu agenda manga declaration abara ya uno bari tu agenda kibirigo onse baga ichororo baga declare igo tigante byo gusiba mitire to chamo no bo mu bukiro muntu ga gocho egiota geteke korwe teba urute yo monyano ko jote yo ekero wate bire secretary de dinero igekuri kigende kiwateba que be implemented this no kiro mugusia aonie gente via mano te tocole via mano asante kamba ke via mano in media igegende ke mwacha ke tuno kolenda abantu baino mbia ke ngama omwa choma te tu wa ke ngambia mana soko ba mana inte na bwango iga enamba nere wetan sabo na boko yerangiria elindo nyara ko boko boliri ao na boigo na boko yarika nyara ko banko yesoma ekero tokonyara ribaga kero kena labora nyako bago kwira neri wa kolendo taira neri bonsi to de ngambia mana sengi choga mana intwe na boigo onto nyako to ko enda no muro video kira itu kuri ala misi mbia mana. Thank you.